Voice over IP. Voice ni suara kita, basically suara kita dalam bentuk analog. So analog, suara kita di-convertkan ataupun ditukar kepada IP, Internet Protocol. Macam mana berlaku tu, apa dia buat? So kita perlukan teknologi lah, basically teknologi lah. So yang pertama sekali, suara kita ditukar kepada data paket digital. Ditukarkan kepada bentuk digital. Masuk travel through IP, internet lah kan. Masuk internet through IP sampai dekat ujung sana, sebelah sana akan di-convert semula kepada dalam bentuk analog, untuk suara kita lah. Itu maksudnya VoIP tu. Kita gunakan sambungan internet sedia ada. Kita tak perlukan copper wire, tak perlukan apa-apa lain selain daripada internet. So ada je internet kan kat situ, kita suara kita menggunakan telefon macam ni, IP phone ataupun ATA contohnya. Kalau kita masih guna analog phone, kita kena ada ATA, analog transfer adapter. Suara kita akan ditukar. Itu dia punya rule dia dah, ataupun dia punya key dia lah. Suara kita analog akan tukar masuk dalam bentuk digital, internet protokol. Okay, so lepas tu sampai dekat ujung sana ditukar semula kepada dalam bentuk analog. Itulah VoIP, voice over IP. Okay, dapat?